I dobrodošli ljudi još jednom ponovo na moj kanal Rezidencija Zlih Serbian YouTube Gamer. Prošli put smo radili, kao što znate, tutorial o PlayStation 2 i kako da instalirate igrice preko 4 GB na vaš USB, to jest da biste mogli da igrate preko OPL-a, naravno koji ste instalirali pre toga na vašu memorijsku karticu FreeMac Boot ili ste kupili preko Amazona ili preko eBaya. Danas isto to radimo, ali i gledat ćemo da, mislim, neće biti ovo toliko dugačak tutorial, ovo će biti kratak i gledat ću da što kraće mogu da objasnim, da što, ajde nekako uprošćeno što bi se reklo, da vas ne davim. Uglavnom, ovaj tutorial će biti kako igrati igrice do 4 GB, ne preko 4, do 4 GB na vašem USB-u, znači naravno kad kopirate i kad ga znači stavite na vaš PlayStation 2 bilo koji model Fat ili Slim i naravno da ga igrate preko OPL-a, to jest preko FreeMac Boota. Sad, pre nego što skidate neke igrice, neke programe, znači to moram uvek da vam objasnim, znači uvek idete desni, to jest donji desni, kako se to kaže, da, donji desni ugao, ćošak ili kako već, i idete ovdje Windows Security Actions Needed i sad naravno evo idete ovdje na Virus and Threat Protection i idete ovdje Manage Settings, gdje piše Virus and Threat Protection Settings, idete Manage Settings. Sad, pošto je normalno, vama će biti, ako niste isključili, vama će biti na plavom, ako nije, vi ga isključite i dalji proces je lak, tako da ovo vam govorim zato što neki programi koje skidate sa interneta, ovaj Windows Security, on ga kao tretira kao da ima u sebi virus, ali u stvari nema virus. Ali on se tako ponaša, tako da vi za svaki slučaj ove operacije koje radite na konzolama obavezno ga isključite, no da vas ne daje. Linkove, rekao sam, sajtova za skidanje, to jest ili download igrica, to vam ne mogu da vam dam, mislim da se ja pitam mogu, ali pošto YouTube ima ta autorska prava i da ne bi kršio ta prava naravno, a da mi ne bi bez veze lupili copyright ili strike što bi se reklo, tako da možete u komentaru ispod ovog videa da kontaktirate, može preko društvenih mreža, preko e-maila, pa ću vam ja dati neke sajtove i tako da, eto, to je to ukratko. Sada, sljedeći korak je, znači već kad ste odradili, prvo naravno odete na neki sajt za skidanje igrica i skinete neku igricu. Evo, na primjer, ja sam skinuo, u stvari ja nisam ni skinuo, ja imam čak original ovu igricu, The Simpsons Hit and Run. Imam baš originalnu, kako se zove, tu igricu i ja sam je, znači, kopirao sam na komp i napravio kao ISO format, to ću vam isto pokazati kako da odradite, ako imate neke sa vaših original diskova, pa ako nećete da se ogrebe, da se pohaba ili nešto već da se ošteti, možete napraviti kopiju i to je to. Sad, naravno, pošto sam ja to sve odradio, naravno i vi kad skidate preko interneta mora biti obavezno strogo u ISO formatu. Sad, šta je sljedeći korak? Sljedeći korak, uzimate vaš, kako se to kaže, USB, znači po mogućnosti da bude 3.0, jel? Evo, znači, kod mene se već očitalo, samo moram da izađem ovako, pa da... Sad, pre nego što krenete, znači, ako imate neke podatke ili nešto, znači, slobodno to kopirajte na vaš neki drugi uređaj, USB, hard disk ili nešto, da ne biste posle nešto oštetili i rekli, ja vidi, ovaj me zezno, šta sam sad uradio, brate, znaš, izgubio sam sve podatke. I obavezno, znači, gledajte gde vam je vaš USB uređaj. Nemojte nikako tamo gde vam je instaliran Windows. Ako slučajno formatirate Windows, onda ste, da izvinete, jebali ježa. Tako, kako se zove, meni se jednom tako desilo, ali pošto je nešto bugovao sistem i ja kako sam kliknuo na svoj USB uređaj, on ga automatski prebacio na C i ja sam to u toj brzini pritisnuo, ali dobro, sad ja tad nisam ništa imao, jer tek sam bio instalirao Windows, ali eto, kaže, dešava se, jer kad imate krš komp, onda, znači, to bi se reklo, može to da se desi. No, šta sam teo da kažem? Znači, pre što to sad kažete, znači već kad ste prebacili sve te vaše podatke i onda uvijek idete, znači, desni klik i onda idete format i naravno,
restore device defaults, tako ja uvijek stavim. I pošto uvijek kad god nešto, znači radite neke, kako se to kaže, ako radite neke programe ili nešto i kad hoćete da formatirate, uvijek, pošto je to najviše za konzole, uvijek morate da kliknete na FAT32, to je po defaultu. Ako nemate, slučajno pokazat ću vam isto jednom prilikom jedan program koji preko njega možete da formatirate ako jednostavno vaš USB nema, na primjer FAT32, ako ima samo exFAT, gledajte da bude FAT32. Sad naravno idete ovdje, kliknete ovdje Quick Format, možete vi da čekirate da on ide sporije, ali u suštini radi se brže. I onda samo kliknete Start i sad opet zavisi do vašeg USB uređaja i do kompjutera naravno, evo vidite. Formatiranje kompletirano, znači uvek obavezno šta god radite morate, znači, formatirati strogo, jer nakon par puta se desi da može da baguje igrica, da nije dobro, verovatno zato što nije dobro formatiran USB uređaj. Sad naravno kad smo mi to sve lepo odradili, uđemo na naš, to jest na vaš USB uređaj i ovdje, znači idete desni klik i kreirate jedan, ili formirate kako hoćete, kreirate folder gdje treba da piše DVD. Samo tako, znači velikim slovima DVD. I naravno uđete u taj vaš folder, možete drag and drop ili možete cut ako vam ne treba ta više igrica, ili ako vam treba samo idete copy, ali meni je sve jedno, ja ću ovako da, ja ću da ga lepo kopiram, da to bude lepo sve, da bi se reklo, pizzicato, malo, paste, i to je to, sad ćemo malo da sačekamo. Kažem, opet zavisi do tog mog USB uređaja i sad, evo, sad on ima tu neku brzinu. Eto to, šta da vam kažem, što se tiče tog dela, znači eto, to ću da vam sad pokažem kako da igrate, znači ovo je igrica, evo koliko je to, do 2 GB, jel, naravno, samo moment, još jednom da provjerim. Evo možete ovdje da vidite na properties. Znači igrica 2 GB, tako da sam uzeo tu neku onako osrednju, ni da bude manja od 700 MB, ni da bude, može i preko 700, ali uglavnom da bude do 4 GB, jer vaš USB uređaj on ne može da podrži one velike preko 4 GB, onda morate da ih rašlanite, a to ste vidjeli u mom prethodnom tutorijalu. Tako da ovo je sada samo do 4 GB, ništa nije komplikovano, znači samo pratite korake, stopirajte, kažem, ako vam nešto nije jasno, slobodno pitajte, ne ustručavajte se, lupite like, dislike, budite, hvalite, ja prihvatam sve kritike, bože moj, niko nije savršen, ja se trudim koliko toliko da vama izađem u susret, naravno, znači, ne radim ovo zbog para, znači, ja imam, što kaže, imam svoje druge neke stvari, pošto kad bi se čovjek bavio YouTube-om, a ima i drugi posao, znači jednostavno to ne ide i potrebno mnogo odricanja i mnogo vremena i truda i ja baš nešto mrzi me i da sad to i dodajem neke te efekte i da picnem sve te videe i šta ja znam da editujem, to ima dosta video sam likova koji uživaju u tome i verovatno i žive od toga i zarađuju, a ja jednostavno eto, to me baš nekako ne privlači. Evo, znači, posle ovog mog drobljenja, što bi se reklo, blebetanja, evo, znači mi smo to prebacili i to je to, ljudi, ništa, sad idete, naravno, uvek kada hoćete da izvadite vaš USB uređaj, nikad ga ne izvlačite nasilno, pogotovo koji imaju lampice u sebi. Jel može da se desi da ta lampica rikne, naravno, mogu da se poremete ti neki fajlovi, defragmentacija ili kako se već kaže, da se nešto da se desi, jel, naravno da može do toga da ne može da se, na primjer, da ga očita PlayStation 2 ili šta već. Znači uvijek idete desni klik ili eject, ili idete dole u ugao i vidite gdje je ovaj mali kao USB uređaj, kliknete tu i eject USB disk. Možete i to, a ja obično mogu i taj desni klik i to je to. Save to remove hardware. I eto, to je to, ljudi, šta da vam kažem, da vas ne gnjavim, završili smo ovaj deo, znači što se tiče ovog dela, naravno, igrice, dobra, nije sad dugo trajalo, nego sam ja malo više drobio, ali čisto, eto, hoću da vam objasnim, i to je to. Sljedeće, šta treba da uradimo je, selimo se na PlayStation 2,
da vam pokažem kako eto čisto funkcioniše igra i kako da znači to da odradite i to i kada vam kažem. Idemo dalje. I naravno, ako vam se sviđa moj video, lupite like, subscribe i zvonce za buduća obavještenja. I evo nas ljudi, kao što sam rekao, danas završao s ovim tutorialom, znači time što ćemo rekao sam, znači da instaliramo, to jest kopirali smo naš sadržaj, to jest igricu. Znači evo vidite ovdje, sad sam malo ovdje izmenio nešto, svašta nešto što bi se reklo, evo tu je moja PlayStation 3 konzola, mali PlayStation Classic, ovo je daljinac za TV, joystick, evo vidite i ovdje imam PlayStation Cats konzolu, evo vidite ovdje dvojka, naravno, evo vidite i FreeMac boot, prvi port, ne znam da li se vidi, je joystick i onda naravno prvi port je ovdje, kako se zove, vaš USB uređaj, tamo gdje ste kopirali igricu. E sad, šta se dešava sljedeće? Znači, prvo to odradite, stavite USB i sve to prikačite kao što Bog zapoveda. Onda tek posle palite, naravno, pošto sam ja ovdje nekako malo sebi komplikovano namestio, prekidač i naravno ako imate switch off, to je switch on, switch off, naravno svaka konzola mora da ima. Naravno idete pozadi, ja ću sad to otprilike već znam, već sam napipao i evo vidite, znači sija vam lampica, znači konzola je spremna. Sad ćemo da upalimo ljudi TV, naravno, Philips, naravno, marka, tako da, za razliku od prošlog puta, bilo je malo baš, što bi se reklo, nereda, ja sam to kao nešto malo uredio, ali čisto ovo je moj kutak za konzole i to je to. E sad, kad smo to odradili, naravno, znači idemo na dugme, palimo konzolu. E sad ovako, sad ćemo da vidimo. I evo ga, očitao se FreeMac boot, malo je zbog, morat ću malo da se pomerim zbog svetlosti, jel? I evo ga. E sad, šta je sljedeće? Uzimate joystick, naravno, i sada idete već, znači to sam objasnio, već instalirani program OPL i naravno kliknete na njega. On će najvjerovatnije da skenira odmah. Sad ćemo da vidimo. Dobro. I evo ga. The Simpsons Hit and Run. I ovdje piše SLUS 20624. I evo vidite ovdje u ovom ćošku, to je znači USB. Ovo je, ja mislim, preko kompa, ja mislim. Ovo je nešto isto preko harda, a ovo je nešto sasvim drugo. To imaju emulatori, to ću sljedećem prilikom da vam objasnim. Kako da odradite, kako da igrate igrice isto sa emulatorom. PlayStation igrice na PlayStation 2. No, sada je samo, što kaže, tema PlayStation 2 igrice do 4 GB. E sad, naravno, idete X, znači, evo vidite, ne znam da li se ovdje vidi, malo je tu zbog senke, to je zbog svetlosti, evo, malo bolje. I naravno, load configuration. Nekad će vam se desiti da će da izbaci error, piše defragment and disk. Ako se to desi, ponovite isti postupak iz početka. Znači morate verovatno da formatirate vaš USB uređaj. I evo sad vidite, znači evo čitava, hit and run, loading. Ja sam uzeo primjer, znači svaka igrica može da radi, tako da ja nisam mogao sve da testiram koliko ima igara za PlayStation 2, ima preko 2000 i svašta nešto. Znači ovo možemo nešto da iskipujemo, čisto, da, dobro. Dobro, nećemo puno da se hit and run. E sad ovako, sad ćemo da vidimo, valjda neće puno da kako se to kaže, znači idete new game i naravno sad će ovo da očita. To je samo čisto da vam pokažem, da vidite da li radi ili šta već. Tako da, eto,
to je to ljudi, neću da vas davim više, tako da sami vidite, neću da vam pokazujem kako se igra igrica, naravno, eto to je to, kad doćete naravno da izađete odavde, znači samo idete, kako se zove, restart i to je to, šta da vam kažem, znači, ja mislim da sam, što kaže, pomogao, evo vidite kad vam ovako blinka ili trepće, znači da igrica radi i tako da nema nikakvih problema i to je to ljudi, šta da vam kažem. Eto, to je to. Sad ćemo da ga lepo ugasimo, naravno. Evo ga. I naravno možete opet, mogu da vam pokažem, evo opet da ga restartujete, da se upali. Opet idete, čisto da proverimo, jel? Evo FreeMac boot, znači, čisto da vam opet detaljno pokažem da nema laži, nema prevare, naravno, evo idete na OPL. Opet ponovo, sačekajte malo naravno. Open PC to loader, evo opet vam se prikaže tu. Naravno, kako imate većih USB uređaja, tu ćete vi naslagati dosta igara koliko ste stavili. Ali samo da su do 4 GB. To je to. Eto ljudi, šta da kažem, znači mogu da kliknem opet, evo loading config, znači mislim da će opet da radi, eto. Znači, to je to za sad, do sljedećeg tutoriala ili videa ili gaminga ili šta već. Čućemo se, vidjet ćemo se. Budite mi lepi, veseli, zdravi i debeli i šta da vam kažem, to je to. Pozdrav ljudi i ćao.